Paskowis. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Kirkansa 39. Take a cold shower, scream until you're louder. Work until Pemuja rahasia. all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Kirkansa 33. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to... Ada Mak Chin Lenggang. Beliau yang membawa E10. Jadi ini bus kali kedua berangkat dari Rana Minang menuju Jakarta, bosku. Jadi baru 2 kali beroperasi. Sementara di Kumaran Jaya masih sedang istirahat. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat endaknya, amin. Siang ini admin kembali hunting di dalam terminal Barisolo, yang mana admin akan mencoba memberikan informasi seputar bus akap Sumatera Barat, bosku. Bus berangkat dari beberapa kota di Sumbar seperti dari Lubuk Basung, Pariaman, Kota Padang, yang melewati Siti Nyolawe, nanti masuk ke dalam terminal Barisolo, bosku. Dan juga bus berangkat dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, nanti juga masuk ke dalam terminal Barisolo untuk check-in, membawa penumpang dan melaporkan surat jalan. Setelah itu langsung berangkat menuju Jakarta. Bagaimana informasi selanjutnya? Yuk kita lihat, bosku. Jadi E10 ini yang ditunggangi oleh Mak Chin Lenggang dengan pasangan Mak Nova, mantan dari NPM. Ada ANS edisi Turismo. Ini AC Milan ya. Jadi E10 ini sudah nempel gelar di kaca rebelnya. Anak Daro, bosku. Nah, jadi anak Daro dari E01 sekarang udah pindah ke E10. Dengan pasangan beliau adalah Mak Nova. Ini Mak Chin Lenggang nih. Mama.
Iya. Lelaki nak daru tu baca ro 01 tu mak. 01 lo ada lo namu. Ai le dak mau pulai lo ya. Ai enggak. Mak, kenapa road trip mak ke mak jo nama juga mak? Jalan kedua. Jalan kedua ya mak. Oh mak pe sembayang dia. Iya. Terima di mak. Kuranji. Kuranji mak. Dari Padang. Kuranji Payapumbuh. Oh pe wah. Balik penumpang mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah mak. Semoga selamat sampai tujuan ya mak. Amin amin. Masuk lagi mak. Ya ya. Nak dari lah hamil, nak daro lah. Nak daru lamil lah. Iya. Balik kemudian ada Nopwa Ringgi Amit. Mak, Sedang mana telepon lo? sedang menelepon. Pak, makan? Berengkek dari mana, Mak? Hah? Dari mana tadi berengkek? Dari Pekumbua sana. Kumbah. Nah, Oh, kini langsung ending ke Kelari atau di Jabodetabek lo? ayo kalau jemput ada tape lawan, baru ke lari. Oh, itu. Semoga selamat sampai tujuan, Mak. Hah? Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin. Jadi, Mak. Kali kedua berangkat dari Rana Minang E10 yang bergelar Anak Daro. Oh masih Travego, masih belum bawa Travego, masih Royal Class Fortuna. Nanti beliau akan membawa Travego tapi belum selesai untuk di apa? Iya. Cacau sampai kili lah. Anak Daro. Mak. Dadu kelasan mak. Yo, Anak Daro. Woi. Nan awak bilu caro bang. Bilu ak repek go tekan na. Bilu lu ko. Kaleng-kalengnya. Kepala. Ikut perdana di Tuan Muda bang, suatu kebanggaan gua. Ayo. Bagindo Channel udah mendapat 100.000 subscriber. Yup. Ini perdana di Tuan Muda untuk mempromosikan silver bottom. Lai. Tagang sila tagama dia nak kena panturi tu nya. Nak tagang sila. Awak kan 5 tahun lah. Itulah. Wis. Tolong doakan Roda Lintas Channel bakal dapat ini juga. Amin.
Tuan Muda Channel. Pemuja Harasia. Ini eksekutif bus dengan kursi 40. Trayek ini bisa ke Bandung, Jabodetabek Bandung. Tapi kalau Sultan Class itu baru hanya di Jabodetabek. Firkansa 39 Pemuja Rahasia menuju Jakarta Bandung.